Karen Kagisha, Assistant RDC owarkunjiri District, ashabira abatura okuhagira amashomero ago mu byanga byabo kandi abarukwebembera Kakoni Primary School aho ebyombeke ebi byombekerwe bashabirwe kubikoresa kurungi. Musibye wano njala tinama kati teberezo omwana ayina okusoma ebintu byabongo abiteke mu bongo ate nga talina kyalidde. Hareka nsetine bashomo mushomesa harishomero rutine beji mwene kintu kubasha government obu yabarete buri kimwe cyone omwaji zarabemembeze barungi mureta abana bashome nibwe cyanga cyanyu kirije kuhindukaho kikabonera. Imetuka Mushaba, engineer wa Rukunjiri District, na jango murimo gukozerwe ahishemereri nubwo baragine na contractor kandi agukorira mu bwire. Yakorana electrical installation. Yatekamo conduits, pipes z'amashanyarazi, yakora wiring, nimurana switches, sockets zona zirumu. Chikumanya sango hati ishomero mukora application tubumeme kwenda bije connecting nkahe on grid ekizimbi kikoreki cyake azabazi turemirwe yatwatura yabihuza. Bernard Tugumisirize mukuru w'ishomero erya Kakoni Primary School asimere government ahabwo kubombekera ebina byo murembe. Sima Munonga, member of parliament witu honorable Jim Muhezi ahabwe birasibisha temu aranze byombe kigukika window level ebi yatereze cement igana kandi zikakora umurimo murungi Munonga. Omurimo gumazireho miliyoni 30 kandi gukozerwe abake Maro Constructors Limited. Gashakwa Dan Basibye.